Tema današnjeg časa su pseudoklase. Pseudoklase su ključne reči koje se dodaju selektorima da bi definisali specijalno stanje nekog elementa. Evo možemo vidjeti primjer. I neke od najčešće korišćenih pseudoklasa su active, focus, hover, visited, endChild, endOfType i tako dalje. Naravno, ovo vama ništa ne znači dok ne vidimo u primjeru. Odlazimo u Visual Studio Code i unutar body ja ću napraviti jedan div. Unutar tog diva jedan paragraf. Lorem 30. Evo ga paragraf i ispod ću napraviti jedan link. Link broj 1. Odlično. Glavni fokus je na ovom linku. Odlazim u main CSS i sada ću ovdje napisati ovako div a i stavit ću neki color red. Sačuvat ću i vidjet ću da sam promijenio boju mog linka. Međutim, često na internetu kada priđemo ovom linku vidimo da se promijeni boja, kada kliknemo na ovaj link također se promijeni boja i tako dalje. Da bismo to uradili moramo koristiti ove pseudoklase, to jest te ključne reči koje se dodaju selektoru da bi definisali neko specijalno stanje ovog elementa. Pa koje je to specijalno stanje? Kao što sam naveo na početku, to je ono active, focus, hover i tako dalje. I kako je njega sada da podesim? Pa odlazim ovdje ispod a, obrisat ću ovo, napisat ću div a, dve tačke. Kada stavim ove dve tačke, znači jedne dvotačke, znam da se radi o pseudoklasama. I sada ću napisati link, dodat ću color i napisat ću blue. Sačuvat ću i vidim da je moj link plave boje. Ovo je trenutno stanje linka, to je za defaultno stanje. Sljedeće šta mi treba jeste visited. Sama riječ visited znači da je u pitanju posećen link. Hajmo da stavimo color, neka bude green. Sačuvam. Kada dođem i kliknem na ovaj link, vidjet ću da je promijenio boju. Nema veze što me nigde ne vodi, vidimo da je u pitanju ovdje hash gore u URL-u. Nema veze što me on nigde ne vodi, svakako sam kliknuo na njega i on je dobio ovu zelenu boju. Hajmo ispod. Da namestimo hover. Namestit ćemo color, neka bude red. Sačuvat ćemo. I šta radi hover? Kada pređem preko linka, vidite šta se dešava, dobija crvenu boju. Ono što nam još potrebno jeste kada kliknemo na ovaj link da se promeni boja. Tu nam je potrebno active. Znači div a, active i hajmo stavimo color, možemo ovaj indigo. Sačuvat ćemo. E sad, kada bismo vidjeli ovu boju indigo, moramo da kliknemo na link i da ne puštamo levi klik. Znači kliknemo, držimo levi klik i evo je ova indigo boja. Vidimo kako smo dobili i to stanje linka. Pustim, on je zelene boje jer je visited. Hajmo da pokažemo još jedno stanje na kraju, a to je focus. Focus se ne koristi toliko često kada su u pitanju linkovi, sad ću objasniti zašto. Ovdje ćemo staviti color, evo napišemo orange. Sačuvat ćemo i gledajte sad, da bih stavio ovaj link u fokus ja moram pritisnem tab. Ovaj ovdje kao outline mi govori da je ovo u fokusu. Ok, vidimo ova 4 koje su najbitnije i fokus, ajde da kažemo neka bude 5 pseudoklasa koje su nam najaktuelnije i najbitnije. Zašto kažem najaktuelnije? Pa zato što se najčešće i najviše koriste. Zašto kažem najbitnije? Pa čim se toliko dugo koriste i konstantno se koriste, znači da su dosta bitne. Naravno. Hajmo mi da se vratimo u index.html i van ovog diva da napravimo jedan a. Ovdje ćemo napisati Google. Sačuvati. Hajmo neki break tag. Ok, main CSS. Vidite da je ovaj Google neki ljubičaste boje. Zašto je to tako? Pa zato što se ne nalazi unutar ovog diva. I ono što se najčešće koristi jeste kada se definišu linkovi, da se definišu globalno. Kako ja mogu ove linkove definisati globalno? Pa lepo. Obrisati ovaj div. Sačuvati i evo ga. Vidimo da su u pitanju sad svi a tagovi na mom sajtu. Ovako se definišu globalno linkovi. Vidimo sad ovo, što je zanimljivo, kada kliknem na link, vidite nije u pitanju active, već u pitanju focus. Hajmo da definišemo malo jasnije ove klase zašto je do ovoga došlo.
Prvo imamo aktiv, znači pseudoklasa definiše stanje elementa kada korisnik klikne na njega, tačnije određuje stanje elementa u vremenu kada se klikne na element, sve dok klik ne pustimo. Fokus, pseudoklasa definiše stanje elementa koji je trenutno u fokusu, bilo da je korisnik do tog elementa došao klikom miša ili uz pomoć tastature. Hover, pseudoklasa definiše stanje elementa kada se kursorom miša pređe preko njega i to stanje traje sve dok korisnik ne skloni kursor sa tog elementa. Visited, pseudoklasa definiše stanje već posjećenog linka. Eto te neke 4 osnovne. Sad, pošto je ovdje u pitanju fokus koji je pregazio moj link, ja mogu ovaj fokus obrisati, sačuvati i kada kliknem dobit ću ovaj indigo. Savjet, ako koristimo aktiv ne moramo koristiti fokus. Ako ćemo da radimo sa fokusom, onda fokus možemo napisati iznad ovdje aktiva, znači možemo napisati ovako A fokus, staviti color orange, sačuvati, kada kliknem i zadržim, vidim da je ovaj indigo, pritisnem na tab, vidim da je fokus. Zato što će fokus na neki način pregaziti aktiv, zato CSS se također čita od prve linije koda pa sve do dole i zbog toga je ovaj ovdje aktiv ispod. Šta će biti ako ja dođem i napišem oko A, aktiv i stavim oko color, mi smo učili heksa boje, hajmo napišemo 333, sačuvam, priđem Google, kliknem i zadržim, vidite da je ovo neka tamno siva boja, što jeste 333. Ovdje vidimo na primjeru da je ovaj aktiv pregažen, da ga je ovaj ovdje kod pregazio. Šta znači reći pregazio? Pa prepravio, najbolje bi bilo da objasnimo to kao prepravio. Znači A aktiv, isto ako bi pisalo A hover. Gledajte ovo. Stavit ćemo color da bude 123, sačuvat ćemo, pređemo mišem i vidite sad ovu boju, 123 u pitanju. Nije više crvena. Ako obrišemo, bit će crvena. Evo ga. Znači, kada je isto ime, gdje se nalazi u liniji sa selektorom, znači ovaj ovdje deo ako je isti, kao što postoji negdje iznad ovoga, uvijek će se ovaj donji deo gledati, tačnije donji deo će biti jači, ako tako možemo da kažemo. Što će reći kada odemo u inspect element, ja kada dođem vidim da je ovdje visited, ovdje desno mi se nalazi how. Kliknem i ovdje biram stanje. Ja želim da vidim aktiv. I vidimo da stanje A aktiv. Znači ovaj koji je na liniji 22 je pregazio ovaj koji je na liniji 18. Ako ga ugasim, bit će aktualan indigo, dođem na link, kliknem i vidite kad sam već štiklirao ovdje aktiv da mi je element u aktivu. Sjajno. Kliknem na fokus, ugasim sad aktiv trenutno, vidite da je element u fokusu. Hajmo hover. Evo ga hover. Sjajno. Vidite kako nam opet element style pomaže u našem radu. Izuzetno koristan alat koji ćemo koristiti tokom cijelog kursa i tokom nekih vežbi, jer jednostavno bez inspect elementa ne možemo raditi. To bi bilo sve što se tiče pseudoklasa, nadam se da ste ovo vrlo lako razumeli. Imamo 4, tačnije 5 najbitnijih, učit ćemo i neke dodatne, ali ovo su najbitnije koje ćemo toliko često koristiti da bez njih bukvalno nećemo moći nijedan sajt da napravimo. Vidimo se u sljedećoj lekciji gdje ćemo nastaviti dalje. Pozdrav!